mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda habereye ibiteye ubwoba byarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi barwara imitima. Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko bamwishe bamujugunya mu mazi. Ubwo umuryango wa nyakwigendera usobanura yuko uyu mwana w'umukobwa yavuye kwiga saa 6 z'amanywa ndetse saa 7 akamanuka mu kabande agiye gutashya inkwi. Nibwo abaturage bavugize induru babonye umurambo w'uyu mukobwa. Ndavuga abaturage bari bavuye guhinga hano mu kabande aho uno mukobwa yari yagiye gutashya inkwi. Dore ko abaturage bavugije induru abari mu gahinga baramanuka, nibwo gusanga uyu mukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko yitabye Imana. Umuryango wa nyakwigendera usobanura yuko uyu mwana wabo yamanutse aje gutashya inkwi ndetse avuye ku ishuri. Nibwo nabo batunguwe no kumva ko umwana wabo yitabye Imana. Nibwo ubugenzacyaha bwahageraga bufatanyije na polisi kugira ngo barebe ikishe uno mwana w'umukobwa. Gusa amakuru avuga yuko umwana w'umukobwa ubwo yamanukaga agiye gutashya inkwi yaje kwibira mwano mazi birangira anyweye nyeri, birangira hasize ubuzima. Ubugenzacyaha bwahageze kugira ngo bukore iperereza bamenye ikishe uyu mwana w'umukobwa, basanga amazi niyo yamwishe, ahubwo yagiye koga amazi umucanga uramufata ndetse ahita yitaba Imana. Kugeza izi saha abaturage babonye uno murambo basobanura yuko barimo bazamuka bavuye guhinga, bageze hano babona umurambo uri kureremba hejuru y'amazi. Babanza kutabyitaho cyane bagira ngo yenda ni umwenda urimo urareremba, dore yuko n'ubundi babonaga imyenda ariyo ireremba hejuru. Abaturage basobanura yuko begereye hano ku mazi kuko bari bamaze akanya kanini babona imyenda iri kureremba hejuru y'amazi. Bahageze basanga ni umuntu wapfiriyemo. Uyu mukobwa rero yitabye Imana ku iki gicamunsi. Nimba ushaka kumenya byinshi, nimba ushaka kumenya urupfu rw'uno mukobwa, ese bamwishe, ese uyu mukobwa yishwe n'amazi cyangwa bamwishe bamujugunya hano mu mazi. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu habereye ibiteye ubwoba byarejeje abanyarwanda benshi cyane. Abagabo batatu bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko. Dore yuko bano bagabo barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Dore yuko uyu mwana bamusambanyije bikamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Kugeza izi saha uyu mwana bamukuyemo nyababyeyi cyangwa nyababyeyi yiwe yagize ikibazo. Uyu mwana yabaye ingumba akiri mutonya, nazongera kubyara habe na rimwe. Bivuze ngo aba bagabo ibyaha bakoze ni indengakamere. Abaturage basabye ubugenzacyaha ko uyu mugabo yakatirwa urumukwiriye bitewe n'ibyaha yakoze by'indengakamere byo ntago ari umwe n'abagabo batatu. Abaturage babasabiye igifungo cya burundu bitewe n'ibyaha bakoze by'indengakamere by'uko uyu mwana bamwambuye ubuntu bwe ndetse bamusize ari igishenjegeri, kubera ko uyu mwana ntago azigera abyara na rimwe. Bivuze ngo bamugize ingumba akiri mutonya. Abaturage barize, abandi barahamuka, abandi barwara imitima, abandi batangira gutakamba. Nibwo uyu mugabo aba bagabo batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha kugeza izi saha ntago turamenya igifungo babakatiye cyangwa igihano babahaye. Igihano bahawe nikiza kumenyekana ndaza kukibabwira. Iyi ni incamake y'amakuru. Nemba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda ahabereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko yarangije kwitaba Imana nyuma yuko agiye gutashya inkwi mu masaha ya saa 7 n'igice. Ageze mu kabande ajya kwibira, ndetse nibwo kwibira mu mazi amazi arangije aramurengera yitaba Imana. Ni mu gihe abaturage bamubonye cyangwa babonye umurambo we mu mazi, bari bavuye guhinga babona imyenda ireremba hejuru y'amazi. Amazi mvuga ni bya bisimu bacukura bigacamo amazi cyangwa
cyangwa bya bisimu baca amazi nyine bya bisimu bacamo amazi, mujya mubona nk'ahantu baciye ibintu by'ibisimu bagashyiramo amazi menshi cyane akarengerwa, niho rero umwana w'umukobwa yahise ajya koga birangira ahasize ubuzima, dore yuko umubiri wiwe nta gikomere kiriho na kimwe ndetse nta kantu na gatonya yakomeretse, uretse yuko ubona yuko inda yiwe yabaye umuduri cyangwa inda yiwe yafoye. Bigaragara yuko rero uyu mukobwa yishwe n'amazi, nta wundi muntu wamwishe. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo bamenye koko nimba uyu mukobwa yishwe n'amazi cyangwa yishwe, kugira ngo bamenye uburyo ki bahandoringa iyi storasiyo. So reka amakuru yacu rero tuhite tuyerekeza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, dukubite tubangura mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, naho ni amahano akomeye cyane byarijije benshi, abandi bifata ku munwa. Abagabo 3 bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko, uyu mwana bikamugiraho ingaruka ubwo nyababyeyi bayikuyemo, uyu mwana akaba abaye ingumba cyangwa uyu mwana akaba atazigera abyara na rimwe. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi aba bagabo 3 bakurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana ndetse bikamugiraho ingaruka. Iki cyaha iyo kiguhamye ukatirwa igifungo cya burundu gishobora kugabanuka kikagera ku myaka 35 y'amavuko, dore yuko imyaka bamukatiye itaratangazwa cyangwa bataramukatira ngo tumenye imyaka bamukatiye cyangwa tumenye igihano bamuhaye. Ubwo igihano bamuhaye nikiza kumenyekana turaza kubibabwira kuri Kidasamura TV Rwanda. Abaturage batanze amakuru basabiye igifungo cya burundu aba bagabo 3 basambanyije uyu mwana bakamugira ingumba akiri mutonya cyane, dore ko bino byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umuryango w'uno mukobwa wasambanyijwe uri mu gahinda ndetse n'amarira, dore yuko bo intimba n'agahinda byabishe. Kugeza izi saha bamuriho kwa muganga kugira ngo nawe ataza kuhaburira ubuzima, yavuye amaraso menshi cyane yanga gukama. Rero ubwo nk'abaganga nibo bahise bafata umwanzuro bakora ikigomba gukorwa, bakora igikwiye. Aba bagabo rero kugeza izi saha bari mu bugenzacyaha bari gukurikiranwaho ibyaha bashinzwe, ariko abantu bafite umutima wa kinyamaswa baracyabaho nk'ibi bigabo 3 koko byasambanyije umwana w'umukobwa utujuje imyaka y'ubukure. Ntabwo aribo bizize koko, harimo abantu bishigishira amazi bayita ikiziba, ugasanga bisanze mu maboko atari ayabo, ugasanga bagiye gufungwa burundu bitewe nuko cyangwa bitewe n'ikosa bakoze. Ngaho ibaza kugira ngo usambanye umwana uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko, noneho mu musambanye murenga umwe, mu musambanye muri abantu 3. Rero aba ngaba ni inyamaswa, ntago ari abantu bazima. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimbere bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nge nitwa Kidasamura, urwo nkora bakora rugakonkoma. Imana